Tipram bothabai tui duljak TTA dise hapang kwbangma hamkraini samung khlai tongo obo hakeno kwtal habanok rwngnok tangjagui tongmani tei habanok hostel rok repair khlaina nangui tongmano aborokno bo visit khlaika TTA dise hapangni borom ganang CEM Purna Chandra Jamatia logiwo tongo borom ganang MDC Umashankar borom ganang MDC Direndra Deborma tei logiwo borom ganang MLA Poldangshu o thairok wngkha unukuti Juni kwrwng thairogono obo haike visit khlaijagui nai cherjagui swnamjagui tongo naine di chini tiari koktumani mangpilio chini koktuma thonai bo puilao hambai tini chung unukuti tei Komargat longtrai valley amsai rogo chung chini edicini je ongoing construction rok tei je jaga chung construction khainai improvement khainai omo hairono chung visit khainai ni bagui phailajak chini borom ganang MDC Direndra Deborma chini borom ganang MDC Umashankar Deborma tei chini leader Poritos Deborma oroni zonal chairman bo tongo Bipul Deborma omo haike chung unukuti amsai ni chung je ongoing construction cholai tongmani nailekha or jaga tongo sub zonal office chung ta nailekha bo almost ei ek mas ni bisingo no chung Rajkandi sub zonal chung inauguration khaimanai tei bo chung oroni Khompui academy annex oro unukuti ni bo haine tabo building construction cholai tongo bono bo chung nailekha tei bo chini girl hostel maintenance khai tongmani o jaga bo chung thanglaikha nini Komargat ni chini assistant engineer office AIS office botorno bo chung tei bo maintenance khai develop khainani bagui bo visit khaikha boni sikango chung naikha longtrai valley chung agi ni chimi chini bubagra netrite ti pramotha phaifrono Dolai district of Blai zonal koto hani bang Dolai district amsayo chung zonal bifurcate khainani bagui wansokmani chung bono bo haine immediately bwskang mas rokni bisingo no chung longtrai valley zonal office chung maintenance khaiwi jagao chung zonal office open khainai omo haike chung tini visit khailaikha chung naio chini bubagrani nahormungno chung bahake implement khainai chini ADC amsayo je development bahake khainai omo chung wansoino samung agoglai tongo chini teti ADC hapang tani heke unukuti hai backward elakao jonogon rok office bai kono task gori nini chung je jagao office gori mane development ni hawa sogoya puilao chung office chengchanai boni poraisi government ni facility tmamaya government ni facility bomahai tong omahai rokno public rok sinai puilao bo chung o jaga bo agi zonal office gori tongmani unukuti ni chung tipramotha phaimani bosor kaisa kaio no chung oro zonal office khailaikha tini kaham zonal office ni bisingti lukurok benefit mai tongo lukurok tabo saimakha je ADC ni bisingti ba government ni tama facility majanai rok tongmahai tuluk tabo chini tiprasa amsai ni lukurok bo sisakha age ni jamanao chung nogo ADC ni samung tama solei tong jonogon kuno saimeya gebono chung jonogon no sisaro ni bagui chini chatyong mung tongo teibo jonogon ni bagui chung tama khaima omo bwskango chung samung khainani bagui agok tongo chini bubagra jebabe chini tiprasa dofano development khainani bagui chini tiprasa dofano kusugoti sawani bagui chini rajno bahake malainai bono tei chung movement khai tongmani o chung tabo omahai development work chini government ni ngui chung busuk daiti speedy samung khaima bono busung sakthareino tini daiti khe o samung rok paithung bono chung construction ongoing construction work no speedy khainani bagoino tini chung visit khailai thai protmatumnai press media rok no chung tini chini salkubang maromui chini longtrai valley kaisa zonal ni bagoi chung demand tongmani tamon bagoi hinke aboni kaisa logic bo tongo sara tritrani joton saimano joton lukurok no saimano je Dolai district ka bole kaisa joton state ni district kotor engge abono chung 2021 chung ADC o khaimani pore chini buagra ni pore chalonai ang buagra no saka ebong chini borom ganang honorable chini CM satong tabu logio bo bonobo saka explain laika sar naiti chini Dolai district joton kotor ekdinge Komolpur sub division aba yang একদম ওয়েস্ট সাইড হাসাল ইয়াঙ্গো নিনে গন্ডাসরা রয়সাবাড়ি ইয়াঙ্গো লংট্রাই ভ্যালি নিনে সামনু মনসয়লেং তাবরক ओमफ्राय ব্যাকওয়ার্ড থানানি ফাইনানি অনেক জিনি ডেভেলপমেন্ট ইস্যু তুইনিবো পাবলিক রক ও আম্বাসাব অনেক হাসালতা গাবনা পার্টি চুং কাইসা লংট্রাই ভ্যালি কাইসা জোনাল কাইলিকে জানাই হিনাই
abo chung public ni demand no ang ti samani aro councilor thangoi sini CM no in writing dekha bua gana boreka abon pore kaisa positive thanayo chung mankha je abo junal kaisa extend thaina bagai chung sanction mankha inge abono tabu aro junal apatot ran thaina ni bagai sini mon pogrok library keha sini room tung sufficient or room rok tungo ke chung aro no ran thai soknai hine chung tini sini borong na CM sa no logi dui te sini ani colleague tai ko MDC borong na oroni local MDC MLA borong na MLA tai jotono da politician jotono horon leader tongbai chung oro tini kaham kaise visit khalaika engka agami dino chung nainai je o 2-3 mas ni bisingo no bono chung immigration kai oro office and khai dan ba